Zdravo ljudi, Ivan je ovdje i danas ja sam vampir. Zapravo nisam jedini vampir, ima nas puno. Na primjer, moj rođak Vojvoda Stanle, samo prosječan vampir tip, ima samo 100 godina. Voli se družiti s prijateljima. Odlazi. Sluša tinejdžersku muziku. I prolazi kroz vampirsku tinejdžersku krizu, kaže da je previše blijed. Mislim da sam preplanuo, zar ne? Jesam li? Ne, ovo nije dovoljno, treba više. A ovo je moj tata, stvarno stari vampir. Već ima 100 godina, kao i svi starci. Laži. Sreo sam Drakulu, bio je plačljivko. Žali se na sve, ali jako je star, još uvijek voli praviti nered. I naravno ja, Ivan vampir, volim brinuti o svom zdravlju. Šta, o moj, to je tako slatko. Gdje je moj šećer u krvi 0, ostajem aktivan. Još samo 100 krugova. Volim YouTube izazove i snimanje videa o svojoj vampirskoj porodici. Zajedno smo vampirska porodica. I ponekad čak mislim da me vi momci i ne primjećujete, jer kad vas zamolim da se pretplatite, ne učinite svi. Dakle, šta, možete li me sada vidjeti? Hajde da to riješimo jednom zauvijek, pritisnite taj dugme za pretplatu. Znam da vas je mnogo tamo vani. Moj omiljeni. Koliko je sati? Rano je, Ivane. Gdje sam? Zašto me glava toliko boli? Ko je ovaj ti tip? Ivane, Stanle, zar niste završili svoj obrok? Zašto me brat svrbi? Ivane, Stanle, objasnite se. Bio sam to ja, ali nemoj biti toliko ljut. On je zapravo prilično cool, iako ne bi trebao biti ovdje. Ne trebamo još jednog gladnog vampira u našoj kući. Ozbiljno, vaše veličanstvo, tata, samo ga pusti da ostane. Nismo imali novog člana, već 100 godina. On je u redu. Kunem se, on je posljednji. Onda je on tvoj problem, nemoj. Šta se dešava? Ko ste vi? Ništa ne razumijemo. Bez brige, samo sjedni. Samo nemoj paničiti. Ali sada si vampir. Da, naravno. Dakle, bijeli luk je loš, piješ krv, a sunčeva svjetlost me boli, zar ne? Da, uglavnom. Dobre šale. Hej, trebao bi ovo probati. To je ukusno. Šta je to? Krvava. Svidjet će ti se. Hvala na svemu. Sretno sa vašom kostimiranom zabavom. Ja idem. Šta nije u redu s našim gostima? I nosim svoje čips sa sobom. Zaboravio sam ti reći, sada ne možeš ni jesti. Nema više ljudske hrane. Možda čips nije svjež. Ne vidim se u ogledalu. Ja sam vampir, šta da radim? Ja sam vampir. Samo diši. Biti vampir je cool. Samo se moraš naviknuti na to. Ne brini, svidjet će ti se, super je. Vidiš, sada si dio porodice. Hej, tata, dođi ovamo. Ovo je tata, ali moraš ga zvati vaše veličanstvo, tata. On ima 1026 godina. Ne obaziri se na njega, on je staromodni vampir. A ovo je Vojvoda Stanle, a ja sam Ivan. Drago mi je, ja sam Mike. Dobro, fotografija za uspomenu. Da, naravno, zašto ne? Ja sam vampir. Reci sir, 3, 2, 1. Želiš li vidjeti? Ne mogu se vidjeti. Gdje je to? Samo 100. Ti si vampir. Kamera te ne vidi. Dobar snimak. Ovo je naš porodični album. Pusti me da ti pokažem. Ali to su samo pejzaži. To je zato što se vampiri ne vide na fotografijama, ali mogu ti reći ko je ko. Ova mi je omiljena, to sam ja. Lijevo je Vojvoda Stan, a desno je veličanstveni tata. I kao i obično, zatvorio je oči. Dobra vremena. Mislim da imam ideju. Mogu ponovo stvoriti sliku. Plašt je isti kao što je bio. Hvala na pomoći. Ova ideja je sjajna. Braćo, izgleda da smo ostali bez hrane. Šta misliš? Upravo sam juče kupio 3 krvi. Bio je to njegovo veličanstvo, tata. Znaš koliko je žedan ujutro. Dakle, šta radite u ovakvim situacijama? Jedemo tebe.
Nemojte me jesti, ja sam jedan od vas. Samo se šalim. Šta misliš da smo u 1.5 stoljeću? Hajde, samo da naručimo dostavu. Oh, dobra šala. Hej, da vidim koliko novca imam. Hej, to je moj novčanik. O, izvini, mislio sam da je moj. Stavio sam ga u džep jučer. Super naljepnice. Da, pogledaj, ovo su svi naši rođaci. U redu, primam narudžbe. A krv za mene. Odličan izbor. Negativna krv za mene, 0 šećera. Šta je s tobom, Mike? Mislim da ću uzeti grupu B. Grupa B je prilično kisela. Mislim da bi trebao ići na A. Hoće li naručiti pizu? Želim se sjetiti opisa. Momci, šta je s vama? Napišite u komentarima koja je vaša omiljena pizza. Znaš, sunčeva svjetlost je stvarno opasna za njega, znaš. Isto je s bijelim lukom i srebrom, jasno. Da. Jesi li spreman vidjeti svoju novu sobu? Hajdemo ući. Izvini za sve ove gluposti, nismo očekivali nove vampire. Zapravo, izgleda prilično dobro. Ne, ti si vampir. Trebaš pravu vampirsku sobu. Zapravo, mislim da imam neke rezervne držače za svijeće u svojoj sobi. Hajde, da uredimo ovu sobu. Sviđa mi se atmosfera koju paukove mreže daju. Jednostavno volim miris vatre. To je više ono pravo. Tako je to. Da, uložili smo puno truda u to. Usput, trebao bi se i ti promijeniti, izgledaš nekako, kako to sada zovu. Generacija Z. Da, to je to, izgledaš kao generacija Z. Momci, prestanite se smijati. Imate li kakvu rezervnu odjeću? Ne brini, mislim da imamo nešto rezervnih stvari. I evo nas, to je više ono pravo. Stilski, baš kako treba. U redu, vrijeme za izazov. Moramo pogoditi krvnu grupu ovih krvi, samo ih slijepo kušajući. Ako bude imao najmanje tačnih odgovora, morat će očistiti ormar velikog tate. Ne to. Već odustaješ. Šta sam ja, vukodlak? Ja sam vampir. Vampiri nikada ne odustaju. Onda hajde da počnemo. Ja ću počet ću s ovim. To je kiselo, lako aber. Hajmo, uspjelo je. Opet sam pomiješao čaše. Sada je tvoj red da uradiš stana. Mislim da ću uzeti ovaj. Hajde da degustiramo. Svježe. 2-3 godine, muškarac, plavokos. Prilično kiselo. Moram odabrati krvnu grupu A. Tačno, to je zapravo krv našeg posljednjeg dostavljača. Kasnio je 1 minutu, pa smo ga nažalost morali pojesti, ali bio si u pravu, sad je vrijeme za Novajliju. Ima sladak ukus, pa ću reći negativna. Nažalost nisi u pravu, bila je A. Teška sreća, u redu, uzmi ga s masku i očisti tatin ormar. Ovo će biti iscrpljujuće. Jednog dana ćeš stići tamo. U međuvremenu, hajmo dovršiti ovu krv. Šta kažeš da obojimo zidove u crno, jer smo gotički? Šta je to bilo? To zvuči kao zavijanje. To su vukodlaci, jesu li nas konačno uhvatili? Ne, mislim da su nas pronašli. Ne, to je samo Mike. Šta nije u redu, Mike? Šta se dogodilo? Mislili smo da su to vukodlaci. Boli me očnjak. Sigurno si pio nešto hladno, pulsira. Predlažem da ga izvučemo. Kako? Znam jedan starinski način, star je 1000 godina, hajde. U redu, da ti pokažem, prvo vežemo čvor na vrata, pazi da bude lijep i čvrst. Onda drugi kraj vežemo za tvoj očnjak. Gotovo, sada na 3 povuci naprijed i trči koliko možeš brzo, jasno. Da. 3, 2, 1, hajde. Ne, izgleda da trči prebrzo. Apsa. Dobro su nas dobili. Moraš usporiti s brzinom, Novajlio. Pa, dobre i loše vijesti, momci. Zub nije isvao, ali više ne boli. Možeš li nam pomoći, molim te? Da, naravno. Čekaj, moram popraviti vrata. Kako? Mislim, možemo pokušati. Mislim da
dobro. Da, mislim da je sve dobro, mislim nisam graditelj, ja sam vampir. Vi lukavi vukodlaci. Ovo će biti zabavno. Hej, Mike, šta radiš? Samo se igram. Hej, molim te ustani. Dakle, sada kada si dio naše porodice, imamo nešto posebno za tebe, poklon. Poklon, za mene. Da, uvijek to radimo s novim vampirima. Jesi li spreman da ga vidiš? Da, wow, to je novi san. Hajde, probaj ga. Hvala ti puno. Nosite ga. Probaj ga. Zašto je tako vruće? Upravo sam bio na suncu, probaj ga. Brzo, stavi ga na ruku. Au. Šta se dešava? Peče. Mikeke, Tako smiješno. jesi li zaboravio? Vampiri ne podnose srebro. Šta ste uradili? Toliko peče, vi vukodlaci. Šta si rekao? Šta je to bilo? Hajde da provjerimo. Vau, šta je ovo? Jao, to je bijeli luk. Ali ima poruka. Piše, dolazimo po vas. Ko je to? Ko je ovo napisao? Mislim da su to vukodlaci. Momci, bit će to divlja noć. Moramo sada pozvati veličanstvenog tatu. Hajde. Hej ljudi, Ivan je ovdje i nećete vjerovati ovome. Dobio sam pismo od samog Beast. Gledaj! Šta? Zaista? Ozbiljan si? U redu, otvori ga. Hajde, hajde. U redu, hajde da vidimo. O moj Bože, pogledaj ovo. To su 2 karte za Beast. Da li ja ovo dobro vidim? Ne mogu vjerovati ovome. Ljudi, ako želite upoznati Beasta u stvarnom životu, pritisnite taj link za pretplatnu sada. Ako sam ljubomoran, kada ćeš ići? Marija, idemo odmah i ti ideš sa mnom. I sada slijedi izazov. Imamo tačno 2-4 sata da odemo u Beastland, pronađemo Beasta i istražimo cijeli njihov park, počevši odmah sada. Idemo! Čekaj, šta? Moram spakovati svoj papir. Čekaj, šta? Mi smo ovdje? Da, ovdje smo. Samo pogledaj ovaj ulaz. Ne možeš ovo zamijeniti ni sa čim drugim. U redu, hajde, idemo. Ljudi, ostanite s nama. Avantura tek počinje. Krenimo. Posljednji ultra mora se odreći svoje prve nagrade. Hej, šta? To nije fair. Čekaj, Ljudi, samo pogledajte veličinu ovog mjesta. Imamo tako sreće što imamo karte. napokon sam sustigao. Wow, možemo istražiti cijelu ovu stvar večeras. Stvarno želim ići na izazov ratnika. O, izazov ratnika, slažem se. I ja želim ići tamo. Ali pogledaj, sportska zona je malo bliže, pa mislim da trebamo krenuti odatle. I ako završimo sve zone na kraju, dobit ćemo super nagradu. I nadam se da će nam je sam Beast dati. Šta god, nema vremena za drljenje. Idemo. Ljudi, ova zona je doslovno napravljena za mene ili za Ronalda. Oboje volimo nogomet na isti način. Marija, znam da nisi neki nogometni fan, ali hajde da uradimo izazov. Pogledaj, moramo pogoditi jednu od meta. Ko izgubi mora ići na najveći roller coaster i iza nas tamo. Pogledaj. U redu, ne volim nogomet, ali neću ti dati priliku. Idemo, idemo. Dakle, ljudi, obavezno pogledajte ovaj video do kraja da vidite kako Ivan gubi, a ja osvajam super veliku nagradu od Beasta. Ljudi, drugi šut. Oh, bio si tako blizu. Marija, idi. Možeš to. Mislim da sam pogodila, ovo ću uspjeti. Barem sam nešto pogodila. U redu. Imam svoj posljednji pokušaj. Pogodio sam prečku. Mislim da je to dobro. Marija, idi. Tvoj treći pokušaj. Marija, mislim da ćeš ići tamo. Oh ne, izgleda da je Ivan pobjedio. Još uvijek imamo, mislim, 2 pokušaja. Da, ljudi, hajde. Tako si dobar u ovome. Marija. U redu je, Marija. Ljudi, imam 1-0-0-0 poena. Idemo, Marija, idemo. Ne, oh ne, molim te. Biće zabavno. Marija, znaš da ćeš još uvijek dobiti ovu kaznu. Idemo. Marija, vjeruj mi, bit ćeš dobro. Samo ćeš proći kao metak kroz stazu. Možda će ti biti malo vrtoglavica ili ćeš čak povratiti, ali bit ćeš dobro. Hajde. Jesi li siguran da je ovo dobra ideja? Da. Hajde. Da. Molim te, samo. Ona će stvarno biti dobro. Minutes later. Marija, kako je bilo? Bilo je zastrašujuće, ali na neki način zabavno. Dakle, Marija, mislim da nakon sveg ovog adrenalina trebamo malo opustiti, pa mislim da bismo trebali ići u zonu nagrada. Zona s nagradama, da.
Da, osvojit ću svaku nagradu. Svaka mrbist igračka će biti moja. Hajde! U redu, idemo. U redu, ljudi. Sada smo u zoni nagrada i vrijeme je da osvojimo što više mrbist nagrada koliko možemo. Pokušat ću osvojiti što više mogu i pobjedit ću, pa mi poželite sreću. U redu, ljudi. Imam 2 pokušaja da oborim cijelu gomilu. Idemo. Mislim da sam uspio. Imam savršenu preciznost. Ljudi, mislim da je ova igra namještena. U redu, ljudi. U ovoj igri moram ubaciti 2 lopte u koš, a one ne smiju preći preko koša. Nadam se da ću pobijediti. U redu, idem na drugi krug. Nadam se da ću ovaj put pobijediti. Što se tiče konteksta, sletiti izvan kruga. Ostajem malo sumnjičav. U redu, hajde. 3, 2, 1, kreni. Hajde. Da, 1 unutra. Hajde. Krug 3. Hajde, ljudi. Imamo ovo. Hajde. Tako sam loš u ovome. Vjerujem u tebe. Pogledaj, ovaj će biti pobjednik. Samo gledaj ovo. 3, 2, 1. Ili možda ne. Ljudi, bio sam malo bolji na početku. Pokušat ću dobiti malo zamaha. Ne. Tako blizu. Da. Moguće je. Idemo. Ili možda ne. Mr. Beast. Hajde. Idemo. Mogu ovo. U redu, za sreću. Hajde. Iz sveg znanja koje imam, ovo je posljednja igra. Moram ubaciti ovo. Kako ide, Ivane? Ne ide mi baš dobro. Mislim, imao sam 10 krugova i promašio sve. Imam posljednju priliku. Mogu li ti pomoći? Da pokušaj. U redu. Ti idi prvi. Vidiš, nije baš tako lako. Možda smo bolji u nečem drugom. Idemo na sljedeću igru jer stvarno želimo osvojiti tu nagradu. Momci, svi znamo da je Mrbist ekspert za izazove, a ovaj kurs je napravljen baš za njega. Tako da ja i Marija nećemo samo prolaziti kroz ovu stazu, već ćemo se utrkivati. Jednu tablu siseva čokolade. Marija, mislim da je to malo lako. Hajde da pobjednik izabere kaznu za gubljenje. U redu. Šta misliš o tome da bude ekstremna vožnja? U redu. Hajde da to uradim. Momci, moram ovdje da balansiram. Ovo je tako teško. Oh, moj Bože, prstenovi. Oh, skoro sam stigao. To je bilo teško. I momci, odlučili smo da će biti nerešeno između nas jer je Marija pala nekoliko puta, a ja sam promašio dugme na kraju pa ćemo oboje ići na kaznenu vožnju. Koju kaznu biramo onda? Šta misliš o ovom vožnji pesnice? Idemo. U redu, momci. Evo nas. Ne mogu da verujem da ovo radim. Oh moj Bože, ovo je tako strašno. Nisam osoba koja uživa u uzbuđenju, ali izgleda da Ivan jeste. Marija, ne mogu više ovo podneti. Hajde, možemo mi to. Ostalo je pola varka. Hajde.
Naći ću ga na kraju. Oh, to je on. Oh, nije on. Pitaću ovog tipa. Mislim da zna. Jesi li video Mrbista? Ne zna. Biće teško pronaći ga. Nastavimo dalje. Mrbist, čuješ li me? Gde si? Pa Ivane, kako ide potraga? Pa baš i nije srećno. Nisam našao Mrbista. Potpuni neuspeh. Pa nećeš verovati, ali zapravo sam se slikao sa samim Mrbistom. Šta? Nema šanse. Gde je on? Moram ga pronaći. Amo se šalim, ali izazov još nije gotov. Kogod se približi centru mete, pobeđuje. A gubitnik mora kupiti suvenir za pobednika. Da. Idemo. Momci, nažalost, nisam sada sreo Mrbista, ali nisam propustio priliku i želim da se probozam ovim. Moram pogoditi centar metu sa ovom vrećom i dobit ću 5-0-0-0 poena. Nadam se da ću uspjeti. Idemo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pa mislim da sam i ovaj krug pobedio jer sam bio blizu centra mete. Sada dobijam. Mrbist suvenir. Idemo ga uzeti. The Beast prodavnica. Želim uzeti svoju nagradu. Idemo. U redu. Šta želiš? Pogledaj, ima magnet. Magnet? Hajde. Ne, to je dosadno. Imamo neke boce, imamo igračke, neke torbe, također igračke. Marija, pogledaj. Ovo je doslovno savršeno. To je fudbalska lopta i mogu se igrati s njom. Uzimam ovu fudbalsku loptu. U redu, dobro. Nadam se da si sada sretan, Ivane. Da, jesam. Hajde da je kupimo. Tako sam sretan, Marija. Hvala ti. Nema na čemu. Momci, samo pogledajte ovo. Ovo je 1.0.0, najveća misteriozna kutija koju sam ikada vidio u svom životu. Pitam se šta je unutra? Sačekaj malo. Mrbist, misteriozna kutija. Mrbist je unutra. Ovo je znak. Oh, da. Hajde, idemo. Idemo. Mogu li da slikam? Da. Da. Ko ide prvi? Ivane, ti idi prvi. Ja ću ići prvi. U redu, samo moram da zamijenim jednu ruku. U redu. 3, 2, 1. Idi, Ivane. Da, Ivane. Ne, imaš još 15 sekundi. Ivane, hajde. Ne. 4, 3, 2, 1. Ovo je skoro nemoguće. Morat ćeš to uraditi zaista brzo. Jednom rukom. Idemo na drugi krug, momci. Hajde, Ivane, vjerujem u tebe. Ide. Radiš mnogo bolje. Hajde. Oh, zbunjujem se. Počinjem da budem nervozan. 3, 2, 1. Zapravo sam bio tako blizu. Hajde, Marija. Oh, ostalo je 15 sekundi. Crvene lopte. 8, 7, 6. Idemo. Hajde, možeš ti to. Hajde. 3, 2, 1. Idi. Fokusiraj se. Možeš ti to. Da. U redu, hajde. Još 4 sekunde, Ivane. Ide. O ne, opet se zbunjujem. 3, 2, 1. Imamo pobjednika. Oboje smo uspjeli. Samo uz malo prakse sve je savršeno, momci. Oh, šta je ovo? Ivane, mislim da bi trebao opet ići prvi. Idemo na to. Dobro, momci. Dakle, pravila igre su da će biti put koji moram zapamtiti 8 sekundi. I počet ću odavde do tamo. Ako uspješno završim put, dobijam 1.00 bodova i pobjeđujem u igri. Idemo. Hajde, Ivane. Možeš ti to. Ultra memorija. Telekineza. Idi, hajde, Ivane. Ne. Izgubio si. Oh, mislim da je bilo ovdje. Da, uradit ću to opet. Hajde, Ivane. Tako si blizu. Hajde. Da. Da, idemo. To je bilo 1.00 bodova. Dobro, Marija, tvoj red. Želiš li sada ići? U redu. Imaš samo 8 sekundi. Idi. U redu. 1, 2, 3, 4, 5. Idi. To je fudbalska lopta i mogu igrati s njom. Oh ne, Marija. Oh ne. Hajde. U redu, imam još jedan život. Drugi pokušaj. Aktiviraj svoje moći pamćenja. 1, 2, 3. Mislim da je ova. U redu. 5, 6, 7. Ne. U redu. Još uvijek imam još jedan preostalo. Hajde. Pokušaj to vizualizirati. O, ova je težak. U redu. Imaš li to? Ne znam. Mislim da je ovdje. Da. Opusti se. Da, idemo. Pobjedila sam. Visoka petica. Razbili smo ovaj izazov. Da, To je zapravo bilo zabavno. da, ali sam izgubila. Oh, to dolazi do moje poente. Zaboravio sam ti reći da je karta za ukrcavanje pobjednika ovog izazova pocijepana na pola i mora se vratiti kući sam. Zašto mi nisi rekla?
Zašto mi nisi rekao to? Imala bih prijatelja. Kako da se sada vratim? Možeš plivati. Šta? Ovo je tako nepravedno. Marija, smiri se. To je bila samo šala. Tako si smiješan. 5, 4, 3, 2, 1. Ovaj dan je bio težak. Uradili smo sve što smo apsolutno mogli u ovih 24 sata, ali Marija nismo mogli naći mrvist i to je prilično uznemirujuće. Da, to je stvarno tužno. Čekaj. Marija, ko je to? Ko je ovo? Možda je mrbist. Nije mrbist, ali je neko. Jesi li ti, Ivane? Pa zavisi. O čemu se radi? Ako sam učinio nešto pogrešno, onda ne nisam. Momci, nešto nije u redu sa ovim. Imate specijalnu dostavu od mrbist. Mr. Beast? Wow, prilično je teško. Šta je ovo? Stranac mi je dao kutiju. Hajde, otvor je. Opusti se. Momci, ima pismo od mrbist. Ivane i Marija, završili ste ovaj izazov s čašću. Morao sam brzo otići, ali ostavio sam vam posebnu nagradu. Šta? Mr. Beast play button. Momci, ne mogu vjerovati da nam je Beast stvarno dao svoje dugme za igru. Ovo je nevjerovatno. Pa nismo ga stvarno vidjeli u parku, ali smo se zabavili, zar ne? Da, i mislim da je to sigurno zato što smo završili sve izazove. Da. Ivane, ja sam već... Šta, do đavola? Šta se ovdje desilo? Zašto je ovdje takav nered? Pomozi mi, molim te, pomozi mi. Ivane! Pomozi mi, molim te. Stanley, neko me je oteo. Hitno mi treba tvoja pomoć. Hitno. To je neko koga poznaješ. What? Ne. Ivane, ko je to? Ko? Ivan je nestao i neko koga poznajem ga je oteo. Koristeći dokaze sa sigurnosnih kamera, treba mi vaša pomoć. U komentarima da otkrijemo ko je to uradio. Pretplatite se na kanal ako već niste. I hajde da započnemo ovu istragu. Pa, šta radimo ovdje? I zašto nosimo ove smiješne zatvorske uniforme? Molim te, objasni. Šta se dešava? Svi ste osumnjičeni za nestanak mog najboljeg prijatelja. Šta? Ivan je tvoj najbolji prijatelj. A šta je sa mnom? Mislio sam da sam ja njegov najbolji prijatelj. Mike, i ti si moj najbolji prijatelj. Ali to sada nije poenta. Sada priznaj. Ko je od vas oteo Ivana? Ja, da otmem nekoga. Nikada to ne bih uradio. Zašto bi ga oteo? Ja sam nevina osoba, znaš. Šta? Ja nisam otmičar. Ma daj. Igrao sam Fortnite danas popodne. Ne. Znam da svi sve ne igrate. Zato sam pripremio neke dokaze. Pripremio sam neke posebne izazove. Na osnovu tragova koje sam pronašao. Ostanite s nama do kraja i hajde da pronađemo Ivana. Čekaj. Zašto ti nisi osumnjičen, Stanley? Da, ni ti nisi bio s Ivanom. Možda si ti oteo Ivana i samo to poričeš. Imam alibi, bio sam. Radio nešto vrlo važno. U svakom slučaju, ne prebacujte krivicu osumnjičeni. Idemo na prvi izazov. I ko zna, možda ćemo odmah pronaći pravog krivca. U redu kako god. Hajde da to uradimo. Još uvijek nisam ja taj koji je to uradio. Dakle, ljudi, sigurnosna kamera jasno pokazuje kriminalca. Provaluje vrata ramenom. To znači da nije mogao dovoljno brzo pronaći ključ. Pronaći ključeve u ovim bazenima? To je nemoguće. Tačno! Vaš zadatak je pronaći ključ ulaznih vrata. Skriven u jednom od ovih 1-0 bazena. Koga pronađe, dobija dodatni alibi. 5 minuta počinje sada. Neka sreća bude na vašoj strani. Jesi li donio čarape cijelog fudbalskog tima? Ovaj miris bi trebao biti zabranjen. U redu je. I onako moram pronaći ključ. Gdje je ključ? Gdje je taj ključ? Čekaj, to su slagalice. Volim igrati slagalice. Ne mogu odoljeti. Još uvijek imamo vremena. Šta ja radim? Moram pronaći ključ. Jesi li lud? Stavljati ključ u bazen sa kaktusima. To je stvarno opasno. Neću to raditi. Dobro, možda hoću. Ljudi, napišite u komentarima ishod ko. Mislite da je oteo Ivana i zašto bi to učinio? Nemoguće je pronaći ključ ovdje. Ko je uopšte napravio ovu torturu? U redu, ljudi. Želite li vaš alibi ili ne? Nastavite tražiti. Još je gore. Kao da hodam po ekserima. Tako je toplo i tako je mekano. Čekaj, je li to njihov tajni plan da me natjeraju da prestanem tražiti? Neće uspjeti. Još 2 minute. Znaš šta? Pronaći ću drugi bazen. Ključ
Ključ se neće sam pronaći. Nastavite tražiti. Ključ nije ovdje. Znaš šta, ljudi? Nisam više gladan. Mislim da moram tražiti ključ na normalan način. Trenutno sumnjam na sve njih. Mia, Madison i Marija su prijateljice. To me navodi da vjerujem da ih je Marija nagovorila. Da otmu Ivana za nju iz ko zna kojih razloga. A Mike, mislim da mu je jednostavno dosadilo da kupi FIFA. Jer je tako loš. Nema ključa ovdje. Ni ovdje nema ništa. Iskreno, mislim da bi bilo ko od ovih ljudi mogao biti odmičar. Svi su tako agresivni. Usput, već sam ovdje provjerio. Nema ništa. U redu, samo ću nastaviti tražiti. Još 30 sekundi. Čekaj, nešto osjećam. Imam ključ. O moj Bože, pronašao sam ključ. Ovo je bio samo prvi izazov. Imam mnogo šansi da dokažem da sam nevin. Dakle, sa sigurnosnog videa možemo vidjeti da kriminalac nije prijatelj s kartonskim kutijama. Dakle, kogod može doći do kraja ove staze, dobit će novi alibi. Mike, želiš li ići prvi? Znaš šta? Po bontonu trebao bih pustiti djevojke da prođu prve. Ne, nema šanse da idem prvi. Imam 0 šansi za pobjedu. U tom slučaju šta kažeš da ti ideš prvi? Izvini. Sada se svi ponašate vrlo sumnjivo. Ali Mike, ti idi prvi. Šta? Zašto? Thousands of tears later. U redu. Koji da izaberem prvi? Ovaj. Da, sljedeći. Sada ću ići ovim putem. A nisam uspio drugi put. To ne izgleda dobro za Majke. To mnogo liči na dokaze sa sigurnosnog videa. Kamen, papir, makaze, mislim, naravno. U redu. Ovo je lako. Pa to nije bilo baš agresivno. Kao što znamo, naš kriminalac je veoma agresivan. Nisam ja, ljudi. Vaš argument nema smisla. Pitam se, može li stići do kraja? Čekaj. Je li to kriminalac? Nisam ja. U redu, ljudi. U ovoj rundi ste svi izgubili. Ne samo da su se svi kretali kao otmičar, ali niko od vas nije stigao do kraja. Tako da ste svi izgubili alibi. Stanley je tako strog prema nama. Mi smo nevini. Nismo ništa učinili Ivanu. Da, Stanley, ponašaš se tako pametno. Zašto ne uđeš u kutiju i pokušaš izaći? U redu. Izazov prihvaćen. Vidiš, radiš isto što i svi mi. Ti si osumnjičen. Imam alibi, sjećaš se. Radio sam nešto stvarno važno. Da, kao šta tačno? Idemo u sljedeću rundu. Naš sljedeći izazov bit će fudbalski izazov. Ko postigne najviše poena dobija alibi. Ko izgubi je još više sumnjiv. Šta je ovo? Imate 3 pokušaja, jedan pokušaj s fudbalskom loptom, jedan s teniskom lopticom i jedan s ogromnom piletinom. I odmah da dokažem da nisam kriminalac. Ja ću prvi. Zašto si tako siguran? Zato što sam profesionalac. Gledaj ovo. Pa tehnički ušlo jer ako razmisliš o tome. Ti si otmičar. Ti si otmičar. Ne, nisam. Imam alibi. Kunem se, Stanley je izgubio razum. Samo ludi ljudi će doći na ove ideje. Šta je to bilo? Ništa. Pogodi rubove. Da, promašit će ovaj. Pogodi rubove. Čekaj, pogodila je to. Mislim, rekao sam ti da nisam osumnjičeni. Volim fudbal otkako sam bio dijete. Ako i ti voliš fudbal, lajkuj video. Mia, ti šutevi su bili nevjerovatni. Na putu si da dobiješ novi alibi. U redu, moj red. Stanley, zašto uopšte moram raditi ovaj izazov? Znaš da sam dobar u fudbal. Pa to je upravo ono što ćemo saznati. Okej. To je bilo tako blizu. U redu, za tenisku loptu ću koristiti Ronaldo tehniku. To je boljelo. Za sada je u redu, pretpostavljam. Pogodak u glavu. Mike, ti si nevjerovatan, ali možda ne tako dobar kao Mia. Samo se šalim, oboje dobijate alibi. U redu, Madison, tvoj red. Ljudi, znate da nisam fudbaler. Šanse da pogodim ovo su kao blizu nule. Idi, blizu nule. Ipak sam pokušao. 2 promašaja si bliže da budeš otmičar. Moram se dokazati. Nisam ja otmičar. Ti si kriminalac. Nisam ja kriminalac, ljudi, kunem se. Samo sam stvarno loš u fudbalu. U redu, ljudi, rezultati su tu, a pobjednik je Mia. Zašto nisam ja pobjednik? Pa, iako je Madison možda bila gubitnica, ti si još uvijek moj broj 1 osumnjičeni. To je bilo vrlo agresivno način na koji si sinuo tu metu. Baš kao što je osoba u videu agresivna. Možda to zaslužuje dodatne poene. Ne, mi je bila precizna, a ti si bio barbarski. Čekaj, to znači da više nisam osumnjičen.
Kao što smo vidjeli na snimcima nadzora, otmičar je bio vrlo nespretan i imao je poteškoća proći kroz prepreke u kući. Dakle, za naš sljedeći izazov imamo poligon s preprekama. Sada za prvi dio morate zgaziti balone, za drugi dio morate probušiti balone, za treći dio morate izbjegavati loptu u kutiji, za četvrti dio morate probušiti što više balona pomoću strelica. To više balona možete sa strelicama. Stanley, potpuno si poludio. Poligon s preprekama. Stvarno, zar ne bi bilo jednostavnije pozvati policiju? I neka oni traže Ivana. Stanley, gdje si? A prva osoba koja dotakne ovu sigurnosnu kameru. Kamera dobija... Nadam se da će nam ovaj posljednji poligon s preprekama pomoći nam da pronađemo pravog kriminalca. Svi izbjegnite loptu. I pritisnite taj like dugme za sreću. Ovim momcima će trebati. Imam, pobjedio sam. Pogledaj Majka, nema šanse da je on otmičar. Ovo je besmisleno. Stanley se ponaša kao da je detektiv heroj, ali ovi izazovi ne dokazuju ništa. Šta ako kriminalac uopšte nije ovdje? Pa znam da su ovdje i ovi izazovi će to dokazati. Da, naravno. Svi na sljedeći izazov. U redu, šta sad? Zašto imaš moju kameru? Da snimim vaše lažljive male face. Nismo oteli Ivana. Koliko puta to moramo reći? U redu, imate naše lične stvari. Šta sad? Ovo je tvoja posljednja šansa. What a twist! Stanley, nemoj mi reći da ćeš razbiti ove stvari. To je tačno ono što ću uraditi, Majke. Ruke k sebi, Majke! Momci, opustite se. Neće on to uraditi. Stanley, jesi li ti lud? Šta si uradio ovom telefonu? Ko je kidnapovao Ivana? U redu, opusti se, nismo mi. Ne, bio je neko od vas. Znam da jeste. Čekaj. Stani. U redu, ja sam kidnapovao Ivana. Bio sam ja. Znao sam da je to bio Majke. Zašto nisi rekao ranije? Moj telefon bi bio živ. Nisam znao da će on to stvarno uraditi. Mislio sam da se samo šali. Ozbiljno, kako je mogao da se samo šali? Majke, zašto bi ti to uradio? Samo sam htio napraviti bolju šalu od Ivana, jer sam sit njegovih šala. Pa zašto si nas doveo na sve ove izazove? Ko sada plaća telefon? Ti, Stanley, ili ti, Majke? Šta? Neću ja platiti telefon. Bila je samo šala. Kako misliš ne? Koga je polomio? On? Zbog koga? Zbog tebe. Momci, slušajte. Slušaj, smirite se. Propuštate poentu. Ivan ne zna da je ovo šala. Verovatno se upravo sada predstavio. Opusti se, možemo ga otići sresti. On je u redu. Momci, možemo li sada kući? Da, vi momci možete ići kući. Ali ti, Majke, ideš sa mnom. I pokazat ćeš mi gdje je Ivan. On je dobro. Ne brini. Možemo ga sada otići sresti. Hajde, Majke, idemo sada. Dobro, nastavi ovdje. Hvala Bogu da je gotovo. Uzimam ovo umjesto svog telefona. U redu, evo mesta. Majke, gdje je Ivan otišao? Ne znam. Iskreno, ostavio sam ga ovdje. Šta je unutra? Ti si sljedeći. Možda je to još jedna Ivanova šala. Hej, Ivane, izađi gdje god da si. Da li je Ivanovo upozorenje postalo istinito?